Kovela hian buaina tam tak a thleng mek a Sudan tul chungin dona wangin mitam takin nunna an chan towa top zai han la rel chuang lo boka Russia in Ukraine harun mek na po chunjom zelania hei hian indona lian zok a hring chuak ang ti lom khopin boruak a so sang chomek ani voin hi kumsang hi somni pathum mei ni somni le pasari inrin ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai le thau ule Manipur state chunga tharum thona thlengthar hriat mai tur chu haum lo na mase voina hian chanchin thar kan hu thai hrang alan danin central po hian Manipur state ta majority meitai hole tribal community te inkara boina chok mek hi punlun lam pan chhotura han ngai wangin mun hranga security khauzo ka kengko tur le he boina medmit tur hian theitop an chuamek niin a hriata Mase hei hian buaina lian zok a chau chuak ang MT chu zona lian tak aomta kan hriat thawangin Mizoram le Manipur hi state inri kan nia chuti rual chuan Manipur state a hian tribal kan hnampui Mizo te tam tak an cheng meka chungmi ten an lua hi leiri hrang atang hian then fai tumin Manipur state ta BJP sarkar chuan mala an pu meka NDTV le The Times of India ten voin lama report an pek dan chuan Mizoram le Manipur in rina border nai tak mai tuivai bridge kan ti hi kan thawin harinoma he tuivai bridge satranga lalo taka hian Assam Rifle ten camp an siama hei hi temporary base sanity in an report Manipur state border a thilthlen dan zong te engkim mai uluk taka monitora muanna aum thaina turatana he base siamani tin report ania Central Sarkarin Assam Rifle te Mizoram bordara adana hmuna pianga hian raltlanten harsatna antok zia thrina Mizoram state hian Assam Rifle te hi kanma mote chiamin a hriat lawa Myanmar boina chungchanga po khan kanzo na thak te tam tak anlo dang kirtoa voina India media hrang ten hanpuan zardana tang hi chuan Manipur state le Mizoram state in rina bordara heng Assam Rifle te hi da ania until ti tumber chu zalen le muanna aum thaina turte heng border area hian engthil nge thleng ti te uluk joka maintain ania monitor hani thaina turin da ani tin han reporta mase helai huna Assam Rifle te kem temporary siam hani chan han sei fiana dangle a chuan raltlante himzoka ven him hani thaina turle milusia hotelaka te Ralthum and Diknakonga te Chakjoka Malak ani thaina turin hekem hi ramria hian da ani tin anpung zarbok Assam Rifle te hian all samzoka Manipur state le Mizoram state te rang taka an kalpo zung thaina turin NHIDCL chuan chaktakin ma ala tuivai leipo thom that mek ani tin han report bok NHIDCL hi sarkar lam nilovin kan hriat thawangin kongpui siam tu te company pakhat animaya mase hetianga India media ten thuchua an siamek lai hian Assam Rifle ten thuchua an siam dan chuan Churachandpur district chunga town tam tak te thingtlang khuwa te relief material tam tak tranpuina chikrang te Mizoram atanga laklu ani thaina turle Manipur state atanga Mizoram kaltanga bungrua anma mo chikrang abik takin essential commodities te Mizoram kaltlanga laklu ani thaina turin helai hmuna hian malakani tin anpung zarve thung ani khodung seile khokona village council tele wayme ta chuan tuivai lei bulloka hian Assam Rifle ta chu anin khwar ngeya mase temporary tuna chuan in khwar ani thu annem ngetani antibok hetilai hian is mojo chuan zomi revolutionary army ZRA te Churachandpur district chunga hian huamzau taka area an nei wangin helai hmuna hian Assam Rifle te hi anom chan dik tak zok nia an hriat thu an reporta ZRA te hi dan chep antum don niin a hriata heng ZRA te hi zofa nam sipaite an nia Churachandpur district chunga khrang te veng himin an man hlela mase Assam Rifle te chuan tuna hian chetakin an pu chhotameka heng ZRA Zomi Revolution Army te hian Mizoram state atanga Manipur state pana truck local
bungrapur chi hrang ta chu chia an lo khon thina chung chia ta chu material chi hrang leina tan an mang thina chumi ti top tur chuan helai hmuna hian Assam Rifle te hi anomani tin an report ane Zatare te hian helai border nai vaya kongsiam tu company NHIDCL noya na thok tu mi za somriat le pariat zet an man ta chu Assam Rifle te hian Mizoram border atanga nai vai taka thingtlang kho om pakhat Manipur state Sinjol village sa an khung khran ta chu an chan chuak ani tin an pungjar bok ane Manipur state a hian armed force chi hrang thon lu bel ani nuwa hian sipaiten thu chua an siam tam tak hi chu rin thlak ani lo zia kan report tam tak atang khan in hreto in harinoma chu wangchuan tun truma Assam Rifle in heng NHIDCL na thok tu mi za somriat le pariat zatare ten an man han chan chuak nia han soi hi fin fia thei ani chia lawa chu wangchuan rin tur nge rin lo tur ti hi hriat thiam a harviawa Central le Manipur state ta BJP sarkar hian andu thusam vordarna propaganda pakhata an mangpo ani mai thaibok uluk taka ngai tuana senjui lem lo chuan tuiwai bridge bula Assam Rifle te andronin kul hi noksak turangai chu ani mi alowa ma se ZRA te hi khuak khira chathai lawa siam antum don niin a hriata chutiang ani chuan meitei helpol hote tharum thoa hinti boina mun hranga an chea an chuaka zalen takin Imphal Valley le a che vela Mizo omtele an khuate an beithina chung boina thleng thrin laka zofa te venghim thrin tu zatare te hi Assam Rifle te hian kil tinatranga hwal chepa khuakhir an tum don ang viau bok ani hetiang ani meklai hian The Times of India le Outlook ten voin chun dar som pakhat le minute som thum pathum vela report an pek dan chuan mei ni thuma tharum thona achho nuwa khan Manipur state chunga tharum thona mun hranga achho beleta hemi nuwa hian Indian Army tele Assam Rifle 10 joint operation niin boina lian jok ar khan theina mun flashpoint hranga in kana po thleng thut sela in paisa rangin he operation hi an kalpuya communities panni heng tribal tele meitei communities te inkara hian Silai manga inkana achho zeu wangin heng inkana te hi metmit turin operation hi kalpuyania voina he operation kalpuina hian mun thren khata chuan Assam Rifle le Army 10 joint operation an nei na hi loti boya inkana chuana mun thren khata auma ma se nunna chane mo liam tuare mo chu a report aum ri lo niin The Times of India chuan han reporta heng sipaite hi lolam buna lo beitu mun thran khata antong nualani ti an soibok Indian Army le Assam Rifle 10 joint operation an nei na mun hi abik takin Imphal East le Churachandpur district chunga te ani deu bera Silai keng mi tu ti hriat lo ten lo kapin he operation an kalpui mek lai hian nasataka an kan nuwa an tlan bole thina heng mi te hi tu tengen ni ti chu tun thleng hian hriat thei alani ri lowa operation po Indian Army tele Assam Rifle te hian an chun zum zel thobok ani Manipur state chunga hian Silai apua deu zeu ranga wangin Indian Army Chief General Manoj Pandepon Manipur state atlo donani ti apuang chengta hei hi state pakhat chunga tharum thoa inti boina athlena wanga Indian Army Chief in State boina chingfel tura atlo voi khatna chu ani lo na thil thleng khat takani tin an report ani tukin jing lampang dariat le minute som pathum vela khan Manipur State Chief Minister N Biren Singh chuan press conference sakawa heta hian thucha asoina mei ni thuma tharum thona achho tanga voin thleng hian Manipur State chunga police station hrang atangin mi tu ti hriat lo ten police station hi beithutin anluta Silai zali som kole panga vel chu laksak ania Silai nilo sipai ten an manchi ral thuam dang ten an chuan hawain sangkhat achuang toni ati heng te hi tual chunga helpol te thilti niloin khothen khata mipom te tangrualin heng police station te hi beithutin an khoven himna tan Silai tele ral thuam dang te hi an la nia a hriat thu a soilang bok Masha Twitter te social media dang hranga te India ram chunga nam hrang ten hemichung changa comment han pek dan chuan N Biren Singh Manipur State Prime Minister hi bias takin hakala
mấy tay hậu te át hộp vangin mấy tay militia hậu te tha ti chakna tur le thing tlang ko hrangah mấy tay silai keng thai chin ten an khuan ven him theina turin heng te hi ap chuak ani tin an soi zui bok ma se Manipur State Prime Minister Han Biren Singh hian bias takin thil kan kalpui lawa Manipur State Sarkar hi unbiased government ania zalen le muan na chu kan du ber ania chu kan thil du le kan tum ber chu athen theina turin Indian Army te paramilitary force central atanga ronthon lu jongjong te chu Manipur police te chuan thei to pin an thlopani ati outlook chuan report anpek danin Manipur State chunga hian Assam Rifle te chu mun hrangah thondar mek ania hengjinga hian anlu tamzolna mun te chu Churachandpur district te Konpokpi district le Imphal Valley inrina tlangmora te thonlu ania meitei te anchen tamna mun Imphal khopui aero chuan heng Assam Rifle te hi chet tirwak anilawa operation anei na mun jongjong hi hilai riale ache velte Imphal Valley ne na hain nek na lai Konpokpi district ne na anin rina te Churachandpur district ne na anin rina muna te ani hlomani antibo sipai thonlu bel thu le Assam Rifle le Indian Army te thonlu ni thu hi kanron report deu renga hei hi thil hrang zel ania tuntruma report kanron pek po hi nimin lampanga Assam Rifle te an deploya an chhuatir na mun te ania nimina Assam Rifle te mun tam taka an thon chona chan hi chan pakhat aom niin outlook chuan an soya an report dan chuan Assam Rifle te hian Manipur State chunga Silai om jongjong te chu man khom vek turin search operation an nei donani anti mase heng Assam Rifle ten search operation han kalpui tanna hian Imphal khopui atanga kilometer somli vela hla New Kaithelmanbi village oma helai mun pialoka hian ngodur chatak mai omji ngala chuwang chuan he operation hi chak takin an kalpui lai theilowa mase heram ngo chatak chunga hian militia hote omin in kulna tan an manga an hriat awangin heram ngo hi kiltin atangin an hulmek ani tin an report bok hemi chungchanga hian Press Trust of India chuan senior army official in report apek dan chuan Army tele Assam Rifle te hian operation antran na mun hi New Kaithelmanbi village hi ania hething tlang khua hi voile khata han luhchilh thuta heta hian in ka na athengnol niin an soya ma se media trend khata chuan in ka na thleng haom lo tin han report ve thunga enge oi jok tur tiro chu hriat thiam a harviawa sipaite hian he khua hian pipe gun han ti mai tualcher silai te tual chunga an siam chua chi puak thai thil chi hrang tele airgun baka silai mu ka ruwa to na pek khatvel han man niin han soibok Indian Army te hian target big kan nei lawa he operation hi different community strong Manipur State chunga chengte a hian he operation hi inang khatlang veka kalpuyani tin han pungjara ma se Imphal le ache vela meitei helpol telaka hian engma man hanla nei lo thung outlook chuan report anpek jaldanin New Kaithelmanbi village a hian an opposite community meitei ho telaka inven himna turin he khwale a chevela hian bunker te trend te tam tak lai ania hengjinga trend khat te hi ti chiat sak ani tin han report bok outlook hian report anpek jaldanin he khua hmeichhia pakhat chu an koma ani hian asaidan chuan hundanga po heng security personnel te hi anron kalteu ranga heng sipai ho te hian Inchhungah min luhchilin min vawa search operation anei thu hi an chuan lam ania centralin heng sipai te tlangram hilai ria mun hranga aron tirlut hi mipui te tan ahim to lawa abik takin hmeichhia mani in veng theilo le chaklo jok te tan chuan thil hlom tak ania sipai te hian tharum thoa min khoipo hreloin na tak takin min vawani anti outlookin he thu anti chuawang hian Indian Army official ta chuan thu chu an siam zui ngala hei hi thil diklo ania operation kan conduct na hian hetianga chet na hi India sipai te hian an nei lova diklo taka India sipai te puna ni tin an hnol thu an pungjar ve bok ma se outlook hian hmeichhia kan kom te hian an him to lowani ti an soiloma Inchhungah luhchilin sipai te hian min vau thina ni tin an soiboka
hei wang hian Manipur state ta Indian Army te Assam Rifle ho te hian operation han conduct dan hi uluk taka endika vilzui atrulani tin han soilang bok hetiang ani mek lai hian The Times of India in voin chun dar som pahnia live update anai dan chuan voin hian large scale combing operation chu kalpui mek ania hei hi armed insurgent group hrang te me mina tana kan thilti ania e operation kan nei na area chunga hian Silai keng jong te chu an Silai lak sak zel ania voin hian Manipur state chunga heng area hrang kangchuk te modbung te cycle te pukho te sagolmang Mahmuna te hian operation area tan puan ania heng area te hian armed insurgent group te chuan operation active takin hanayani ti Indian Army te chuan country chuwangin heng insurgent group hrang te hi nuai mit turin Indian Army te chuan operation hi ngor takle chak takin kan kalpuyani tin an report ani Indian media trend khat ten Indian Army ten Manipur state chunga operation han kalpuina konga hian thil fel lo le dik lo oma an hriat awang le thu thang lengvel tam tak om tak wang hi ani hmeichhia Indian Army Chief General Manoj Pandey chuan Manipur state hi voin hian atlo mek ni in report ania Manipur state ta security an ken ko dan jong te thil thlen dan chi hrang te chu Indian Army Chief General Manoj Pandey hian uluk takin hayan diknon donani tin The Tribune chuan report an pebok ane Indian Army Chief hian Manipur state chunga hian ninni cham turin ruam manna asiama Eastern Army Commander Lieutenant General Rana Pratap Kalita chuan Army Chief hi atroyom donani ti puanjar hanibok Indian Army Chief hian Manipur state ta dan le thupek an ken ko dan ta hi uluk taka endik atum dona Manipur state governor le security advisor te meeting hanai puidon boka tuna ground mek Indian Army Commander tepo General Manoj Pandey le Lieutenant General Kalita te hian an tlo donani ti an puangjar bok ani thlaibik nei lowa operation neyanga Indian Army ten han puan mek lai hian operation an nei na area ro chu hill tribe sote omna area deuh vek ania kan hriat dan chuan kan ron puanjar tak operation an nei na area hrang te kha Zohna thlak tribal te han chen tamna mun ani deuh vek ani India media ten thulak na tana an manber notice live chuan thudik lo tam tak an puangjar renga Mizoram le Assam state border kan buai wanglai khan notice live hi titop turin mithren khatten Mizoram state atangpoin ngen na an lo thlen towa achan chu thudik lo tam tak an puanjar thin wang ani notice live hi India media hrang central India lamatranga media anti chua hoten thulak na tana an man ani mewa wangin notice live in thu an puan hi poimo na chin tam tak awma chuwang chuan thudik lo tam tak an puan awang hian India mi puiten Manipur state chunga tribal ten harsat na an to tak dan le sarkar laka harsat na an to mek dan te meitei community ten thil dik lo anti tam tak te chu hriat thei ani talawa notice life ber hian han thu bo wangani tin han soibok tichuan he thil bozui na hi ani hmeichhia Cookie Student Organization KSO te Zomi Student Federation ZSF te Mar Student Association HSA tele Mizo Channel MZP te chuan thu chuin trom joint press release nimin meini somhile paruka khan han siamta ani Manipur state ta tribal te rabena turin thupuanjar turbik clear hrangah kalpui mekania keini student leaders te hian notice life in thudik lo puangjara report anpek thin hian lo thei lowa min kai hnoin kan au chuak lo thei talawa Manipur state ta tribal te o chu ngai thak turam lowin he channel hian thudik lo an report thina Manipur state ta thil thlen dan le thudik tak content tam tak te chu mai ania Manipur state sarkarin puanjar bik tur athai hran le mai thran tur tam tak asiam sa chu puanjar ania heng news outlet te hi diknanen ding turin kan phuta journalist rilru diktak spirit of journalism nena zaom taka mitin teo puangjar turle in thlir hranna te thriat dar turin kan phutani antia kongdang le achuan valley based media outlet hote hi kandem takjata heng print media te electronic media te hian clear big le thaibik annaya
The Sangai Express le ISTV te point media ethic an bo chia mipui te hnena news diglo tam tak an puang jara tran lam nei bik takin heng media te hi an kala tribal te o chu ra bein how many anti hetianga thudik lo an thedar thinawang hian kaini chuan heng valley based media outlet te hi ben ani thu kan puang jara kan ram chunga hian an thil puan jong jong le thu thar an thedar jong jong te hi mipui ten thira ngai thalo tur le kan ben na hi min thlop turin kan ngen chewa mipui te nena thataka kan tho ho thei chuan heng kan ben na hi a hlotling dona ti chuan heng valley based media ho jong jong te hi Manipur state sarkar propaganda andu thu sam thil te vordarna khol lian takan ni tin an press release a hian an ti chuak ani the press release si kan hriat thiam dan tur berin kan ron letlinga ani nang diak diak ro chuan kan seilo ti kha thlir tu ten milo hriat sakdonia Manipur state ta central le state sarkar malak na hi a hlom tel tela tlangmi te tan hian buaina tham atling donin a hriata Indian army tele Assam Rifle 10 heng nam sipai omna mun hrang hi an hualvel meka an silai zong te man khom sakvek tumin search operation an nei mekania ma se heng nam sipai te hian an silai te hitungin sipai te hena hian an pek mai du hi arinom lawa hei hian buaina lian zok a hring chuak donin a hriata comment lama thlir tu ten hin ngai dan lo sei thau turin kan som cheu ani ole khati jong kha tuntrumata na report kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo te khan min lo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lo inen kol traula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia